right manje ngoba umdala kanje osinaweni khona ine respect mhlawumbe abakunika yona emgaqweni nje umuntu omdala ngoba emgaqweni akukho umuntu omdala ziyalingana ngenhlanhla ngithi ayikuthi phela ukuthi ukubhekeka umuntu bengibheka babodwa ngidala bangihlonipha ngokuqama ngempela mina ngibele ngithathele umntwana wami ukuthi uma ngithi ngifuna ukukalapha ngenza something yabo kunaloko nje yabo ngithi ayikuthi ngithi abadala ngokuthi ngikholwa abantu abadala ngithi yabo ukholelwa kubantu abadala kodwa nje kube khona leyo nhlonipho abantu banginika yona bethi hayi bana malume yabo omunye uthi umkhulu ngiyazazi bese ngumkhulu ngoba ingane yami sinengane nje sengumkhulu nezingane zabafowethu nezingane kanje nezingane ezingaka futhi ingane zami ephilayo zintathu ezuthuza shona futhi zo5 zonke umama oyedwa noma uhamba uchama mama bahlukene hawu usikhothena ndahlala ubukhothena buqala manje ukadwa usikhotheni akungobona usikhotheni kokuba igcokama uba clean uba clean khona kwakwenza ukuthi ngikwazi ukuthi ngithole umuntu ebona ukuthi ngifanele ukuthi ngoba ngangifanele yabo ngangifanele yabo wakhona lezo sengena ngoba sengingenelana nje sengena nje sezona lento lena kade ngiyiyona enhle abantu abaningi baningi abantu abathi bafundele kumina ngibona ukuthi mangikhumbule back kufanele besho kanje besifunde kweni bona baphatheka kahlungu abakhululeki mabe ngibona phethe calput usicelo kade ngimazi kahle ucela ukuthi kade egqoka kanjeni kanjeni sifunde kena ngoba beclean nje bayatohoza manje labo bafana yabo mina engibe i-role model yabo yabo mase kukanjena ayibo ababelieve yabo awukhamba ngitaba umuntu engakuningi neshumi masibona ucasukele ukuthi ubona le condition okuyona ukuthi hayibo I can't believe it nami futhi ngingedwa ngibe ngirealize ukuthi kusena phela awukhamba okay into yalapha yaba khona engale mazami namanje sengingena sengilongiqhubeka ngafisela ngathi ngifile kodwa manje futhi ngiyangithanda nokufa ngithi yabo ngoba ngiyabonga ngizele ingane zami ngifuna ukuyibona right ngibona ijabule yabo casukile ngifuna ngibhanjeleza myself yabo kodwa manje abantu abangana ababhemayo bona ababhemayo sengingena-ke ngoba bayenza phela lento ekuthiwa ilokhuzane cocktail befake la no awuyiqale phansi kwethu because ngifuna siyibuyisele emuva ngifuna siyithathe lapha khona usungena ey'dakamizweni because abantu I think kumele bafunde okuningi kuwena because uke wasebenza ey'ndaweni ey'ningi usebenza ubhuti uphathe imali wondle ekhaya kodwa manje kodwa ngisho lapho ukuthi uyabo abantosazana abahle benza lezi ngane bathi bebona ukuthi vele ngifanelwe ngi-right ngisebenza eVimal Enterprises ukuthi yona lapho kwenziwa Adidas yabo futhi ngenza i-general yabo ku-fabric store ngidrive lomshini wakhona ngikhipha i-fabric nginenamba yonke into ngikhipha i-cutting room yabo ngi-right ngibe-supportive ekhaya kuyimina umuntu obuyayo like 1 week next week ngiyake ekhaya uma ejabula ngami jabula ngama ngifika Shoprite yonke into right yonke into engidinga la ngimazi ukuthi okay makufika abangane kufika umama bayithola ijuice whatever ngi-supportive bayazi bafethu bonke ekhaya nosisi bonke bayazi usicela ubeka nje and nabo nomunye nomdala kwephatheka silungu bonke awukhamba ngithabo noma because yoba ilokho zike umuntu lowesifazana ngangasengihambe through naye ngikhokhile ngi-right ngimthanda ngimphakamisile no wenzakala nje sengithola iyona lo casuka lokho ngave ngangena edrugsini ngikamasho nginaye lo muntu ngihleli naye kamasho hostel ngangena edrugsini ninabafowethu abangani ngidaba umhlana umuntu uxoxela abafowethu yabo bayabhema ngibhema lo cocktail le wabangena vele ngithi ngiyaphuza ngiphuzela utshwala so lapho ngabhema lapho ungena wami nje ngibhema la kulokhuzana kwashintsha izinto zami khona emsebenzini wafuna ukuthi ngixoshwe manje yabo angisenzi kahle ngisaphefuma ngoba ngidaba nokulala lapho ulala ungasasebenzi yabo ileli drugs ngithi yabo lese ngilibhema liyangikhathaza ngicobha amathambo ukuthi ngathi ngingacasha ngithi yabo uma ngishayileke ngithola lo mdlandla yabo ngeke kube nemali njalo lapho mase ngihola imali engekho uma ngilo ngiboleka ngikhava ukuthi ngibe right ngibhema ngithi yabo ngikade ngiboleka imali ngicela ngolo 150
ngibe ngihola mhlambe 1000 something ngiyalinganisa kodwa manje yini ukukhathala ngwaka angisakwazi sengingenele i-drugs nje manje ngicasula umuntu wesifazane ngikhokhile kubo yabona ungagcwali indawo yonke zama nje ukuqonda nje usikhule nawe kahle ungacoshi lapha ucoshe lapha ucoshe lapha ucoshe lapha izogcina ingayenzi sense kubantu leyo nto leyo so lapha kushuthi ngoba ngithatha nje umama lo wami ongane zami uPosha okuyena nengane zakhe lezi eziwu2 ezashonayo zabafana so ngibona ukuthi ayifune ngimthondeze eduze ukuze kwazi ukuthi ngoba ufundile naye uphasile u10 ngibeke eduze kwami ngoba naye ufuna ukuba seduze ngithi ukwazi ukuthi ngobuyazi bakuthenjwana phela umuntu webothi uzoqonda ngibeke eduze ngathi hayi ngifuna emsebenzini ngikhonziwe emsebenzini imanager neboss bonke bangikhonzile so ngakwazi ngakhuluma nemanager yamthatha abayoba u-time study ukubalela abantu isikole ukuthi methunga kakhulu yabo imali wenze lo msebenzi wangena hayi wa-right ekhaya siba supportive emndenini yombili naye ku-right nami sokurata kusemina ngedwa ngithi yabo sesiyabuya sonke sesicobeze si-right sisebenza ndawonye futhi bayazi bonke emakhaya yabo so kwafika isikhathi lapho kuphela kushaya uDisemba ngikwazi ukuthi umuntu ngoba sihleli kanje angikwazi ukuthi ngovela kini kahle ngikhiphe something ukwazi ukuthi lokho nami ngiyajabula ngenzela phela ukuthi ngimbambe uzebona ukuthi uyathandwa lana khona okuzokwenzeka ukuhamba kwesikhathi impilo iqhubeka shuthi ngiceleke lapho ngikhiphe imali 10,000 ukucela kokuyilo mali 10,000 imise ngikhiphe lezo ntozana into ezincane ezifuna labo baba labakhona khona into encane zakhona bayisho yonke lezi ezinye lo ehamba 150 kanjalo so hayi kube kuhle lapha funeka siphindele sengikhokhile ukujabulo siyeThekwini futhi so sihleli eThekwini komasho umuntu esifazane ukuqoma kanjani ngiyenzeka phela kuthiwa mhlawumbe uhluleka mhlambe ngoba ngithi ngiyangiphuza ngithi yabo phuza uyahonqa awusawenza ucansi ngiyalinganisa umuntu bo mhlawumbe kufuneka kwazi ukuthi qoqoqo sengizosho njalo ngoba ngithi ngiyasebenza imali ikhona futhi khona phela ngingenzi khona kahle khona ngiyalisho njalo so waqoma umbona wangakithi engacasula ngibona ngithi ngisalingana kanje indaba okulu angisekho anginakho indaba okulu xabana nomuntu manje lo ngihambe ngilwa ngithi ngishaya umfana nginalo indaba okulu ngaba uthi ngenze njani yabo ngicasule lo muntu okay unzima ukuthi ube umuntu ngimqosha imali yabo kodwa yebo khona lokho ngothenga sengiphuzile yabo lo muntu useqomile manje qoma umfana wangasekhaya khuzwa wangasekhaya yabo yabo lo muntu vele uba eqomeni mhlawumbe nje ubefunda naye babeqomeni mhlawumbe sebeqhubeka khona yabo lo muntu kade ngikhokhe ngicabanga ngikhokha kwami kade ngikhokha kanje umfaya emsebenzini yabo lo muntu kade ngifaya emsebenzini lo muntu ngizama ukuthi yabo kanti bangathandana bathi kade bathandana mhlawumbe esikoleni khona befunda khona ngithi yabo ngiyacasula ngiyanyanya manje yabo ngazi ngophela nginejele futhi ngiyalisaba ngiyasaba ukuboshwa phela kodwa kuyenzeka ucasule kakhulu yabo ube ucasulile yabo ngiphuze ngifake isibhaxu ukushaya umuntu uyabona uma ushaya umuntu kunzima usuthi la mshaya ngilimazi hayi kakhulu umuntu umshaye kanje eqhume limali so khona lo misunderstanding ekhona ke amaphoyisa kufanele ube khona ukuthi ethi protection order kufanele ukwazi ukuthi nihlukane ngahlala ndawonye uma wengane zakhe impela ngahlala ndawonye lo muntu angibe ngimthanda khona lokho ngicabanga ukuthi manje ngicabanga ukuthi lo muntu uyamthanda awangazi kuphela ukuthi mhlawumbe kodwa nje umuntu khona ucabanga kodwa ngimthanda yabo kube nzima lokho ukuhlukana yabo lo ngivizithe ngiyabo lo sithandana amahontsho ke manje kodwa lo muntu useqomile ngithi yabo manje qomile vele kodwa manje lo sifuthi yabo akusakuseli uthando lolu kodwa manje ngikhokhile futhi ngiyacabanga ngienga nje ungayazi ukuthi ngizite ngayithini ngoba nami ngiyasaba icala kodwa manje amaphoyisa athi ungasondeli kodwa besibonana singasiphula umthetho lo yabo so kwakhona ukuthi ayifuneka sihlukane phela complete ukuthi kwahlungu kunzima kumina khona lokho ukuthi sihlukane yabo so bemalela i-drugs ke la ngikamasho ngihlala kamasho lo muntu usesukile manje semuvile seyoleko thawa
Ngiqomi sekufuna ngena abangani bayangena lawo abangani bami uthi bayangena siyaphuza siyabhema nabayabhema bhema le cocaine hey vele ngoba lapha sekubheda khona umsebenzi ke manje sekubheda umsebenzi ke lapha kodwa lapha lo muntu kade ngimphakamisile right sesihlukene a standard kanje yabo sekubheda umsebenzi ke manje ke ile drugs esengena kulona ngeenge ukucasuka yabo bhema ngabhema uma ngibhema umsebenzi sengaphela ngabe ngantshontsha emsebenzini xosho umsebenzi imali ngithi yabo ngiphuma manje imali okay vele ufuna ngikujabulela ukuphuma ngithola lo mali le khokhela ingane zami lapha ngiyabona ngikhokhela amacala ami lapha ngithi yabo ngihamba ngiclean lapha ngingashonela lapha ekhona lami lapha ngishona ingane ngiclean kwakuhle ngihambise nenkomo ihamba ngemasondo njalo hayi khona ukuclean lapha amacala akho hayi emtatini ke manje ngizama ngoba ngino-highest license into engisuke nabe nginayo emtatini ngawuzama khona ngithola emtatini ngawu-drive good ula manje no use bhema drugs yabo kushawu 10 o'clock sikuyo tea time ngiyakhathala yabo uma nginamali kanjalo ngokuthi kunento i-drugs ngibuye ngilala emasakeni lapha usushezi akekho kushawu 12 ukhuzi wakho wangakithi le kwamaphumulo oyinduna shezi akamtholi yabo shezi ulele emasakeni ubuka ngo-12 1 sekuyasa manje ngithi ngoma lapha ngikulayini khona ngiveya bothi bacasukile asangisanakwa manje ngithi yabo ngilele mina lapha ngilaliswe ukuthi ngazi i-drugs ngikhathaze kanjani emasakeni ngiluza umsebenzi ke manje yabo ngiluza umsebenzi lapha ngenye indlela engafanele ekuseni akasangiklokheli uthe ungaklokheli bamba ikhadi lami kade ulele ungasebenzi lapho manje sengumuntu omubi futhi khona lana manje yini ngali i-drugs leli sengingene kulona ngithi yabo ngenile manje i-drugs sengisegazini akusasebenzeki manje ukuthi ngiconcentrate ekhaya babazi ukuthi ngikude bayazi ngina-highest license ngiyadrive ileyo second chance yami ukulungisa ngikwazi ukuthi ngiyabo ekhaya ngikwazi ukusupport ukuthi angihlulekile hlulwa yini sengingena e-drugsini nanti i-bridge lama ngithi ngiyadlula ngiyabhema le bridgini ngo-10 o'clock ngibuye ngizobhema uma ngenayo imali ngilala emasakeni khuzwa abangimisi bangilalisa abantu bayabizwa umsebenzi babuye emsebenzini mina ngibuyele emsebenzini ngithi yabo bayalaliswa abanye bayaye bayosebenza mina ngibuyele ngenxa yokuthi mina ngiyalala ngifuna ukusebenza ngeke ngisupport lethi ngizosebenza ngoba wangakithi kamaphumulo kukhona abasebenzayo mina ngizolala ngigcina sekudrive no-highest yabo manje ngigcine sengimina umsebenzi ngisasebenzile manje nenkinga manje ngihleli kamashu sengigcine kamashu sengingenaphi manje-ke sengiyantshontsha manje ngizoyini i-drugs njalo manje ngingene egazini ngimile emsebenzini la emtatini singiyantshontsha ngijondole abantu ngikhipha amakhuza ama-TV obani siyadayisa icathulo into zabantu amakhavele abantu bafuna ukungidubula bebahambe lokho bekhahlela umnyango wami endlini yami bekhahlela isicabha sami befuna ukubona ngaphakathi bona ama-TV yabo ngihamba nabantu igebengu zakamashu yabo abantu bafuna ukungidubula bengibambe kanje bengikhwaye ngo-7 behambe bengisusa kabhili lapho esibhema khona bengibambe bengibulala inhlanhla ngathi idlo qhamuka amaveni awu-13 amaveni amaphoyisa evula icabha kamashu abanye bathi babizwe yibona ngadluntula ngazi amandla ngathi ngingena emavenini angithatha amaphoyisa ahamba nami loo nto ngangiyenzile ngithi yabona yabo thathwa ngathi emaphoyiseni lapha bangishayele ngokuthi bengihudwe kanje kade bangishayele kwavuza igazi yabo so bathi umthetho bayithathele umthetho okay ngasenza kanjalo bangithatha bangiseka angikhipha amaphoyiseni ngamuva bangisa phezulu lapha abantu bagcwele kanje bafuna ungibulala yini drugs ngene nje ayi-drugsini akusenzeki lutho uma ngithi ngenze into I get caught uma ngithi ngenze into ubugebengu ngiyabambeka yena ukhona idlozi elingisizayo kodwa elingikhansela kodwa nje yini manje leli drugs ngene angiwo umuntu omntshontsha uma ngithi ngiyantshontsha angiphumeleli uma ngithi ngiyantshontsha even na uma ngithi ngiyantshontsha ngibe senkingeni angiphumeleli so kodwa ngiyakwazi ukuphila kodwa nje it's not my life mina ezami ungayimosha kanjani impilo yomuntu hayi noma xoxela nje umuntu ngisuthi nje ngoba nje ingena emalungeni akho ingena ngaphakathi kuwena isiba isijike ibokho no-roster lokho kubuhlungu ekusontekisisa amathumbu lokho ngithi manje sokuyilo ungisingena phakathi leyo intuthu le
intuthu lenenza urothi lokho iphathwa ngaphakathi manje ke lana-ke mase kukhona inkinga asakwazi ukusebenza ukhathele futhi amalungu kumele uphindele uyobhema futhi ukuze ube yileyo nto ube lowo mshini lowo uma wabhema uzosebenza ngathi uhlanje usebenza ngathi uhlanje yabo so lokho kuba khona inkinga-ke la kodwa uyakwazi ukuyiyeka ngokuthi ubekezele ubeqine uliparish uchathe uyikline uchathe ukhiphe ngaphakathi ngizame ngegazi kodwa nje mase kuba khona lokho ngoba ngisho into engiyenza ngithi yabo kodwa kube khona kungibuyele indaba yokuthi nakho usize anginamali ingane zami nazi kodwa still ngibona ukuthi ngiyayibulala kodwa still futhi yabo ngi-expect ukuthi khona umuntu ozongisiza ekhaya akekho umuntu ongangisiza ekhaya ngihlele drugsini mina ngathiwa kami khona umuntu onjengoprofessor okwazi ukusiza abanye abantu abantu ngoba ngithi ngilahlwe ekhaya ngoba yini lento engiyenzayo kodwa uma khona umuntu kanje ngithe phela ngigijime ngizwe mhlawumbe ngikwazi ukusizakala ngikwazi ukuthi ngiphume la safuna ukuthi ngikwazi ukuthi ngitshale ngiqashe abantu ngilapha ekhaya indawo nginendawo yabo kodwa lokho ngiyakubona ngoba sengathi kuzama ngomunye umlungu wakhona lo politics ekhona kwelinye ibhuna lingithanda likhatha elu-mechanic umlungu bethu ufuna ukungisiza ukungiprovide ngayo yonke into ngikwazi ukuyolima so kwakhona lo jealous ukuthi ngisuke ngakhuluma yabo ukuthi umlungu ufuna ukungisiza ungenze ne-license into afuna ukuyikhuluma maye ngakhatha ofayela labo umuntu wami ngifuna ukuthi uma ngikwazi ukuthi ngitholele ukuthi ngibe busy ngitshale lapha ngiqashe umama no-4 ngoba ngithi 5 uma ngithe 4 ngiphinde ngithi 4 silime lapha sitshale sikhiphe in-production umfowethu uthenga amaveni awu-2 uyawudinga umsebenzi uyawudinga ukuthi eseyula mthutha bekhaya walimala kodwa nje uyawudinga umsebenzi uma ngase sitshale lapha nje sidile nokutshala nje lapha khona esingakwenza emphakathini nami ngikwazi ukukhipha busy ngoba mina ungakwazi ukuprovide ingane zami ezenza ukuthi ngibe ne-stress engingasazi ukuthi ngiyabo kodwa manje ngibona khona engingakwenza ngi-strong kodwa manje mangase ngikwazi ukuphuma la ngikwazi ukusebenza ngithole lento le ukuthi ngikwazi ukutshala ngiprovide umndeni wami ingane zami ngikwazi ukuthi kube khona ubaba ezibonayo ukuthi ubaba uyakwenza okusile nomphakathi ukwazi ukusizakala ngoba kunemphakathi eminingi ntula izinto ziyabiza manje mase ngikwazi ukusebenza ngithule omama bekwazi ukusebenza sulapho bayakwazi ukusizakala bekwazi ukusapota umndeni wabo nami ngiba busy bebona ukuthi ushizi kanti vele mina kade ngenza kahle ngithi ushizi vele nakho kuyasiza bengasondela bekwazi usizana sisebenze ngoba abantu bayabona ukuthi kufuneka kutshalwe manje and ngoba ngisho nginendawo mina lapha ekhaya indawo uma kwathi nayo indawo tshala manje inkinga nayo lewunga i-stress ngihleli ungenzi angithandi ngifuna ukuthi ngaphuma ngithi umfowethu waphume imali ngithi ngithame ngisize ukuthi ngitshale ngiconcentrate emsebenzini wami ngoba i-stress ukuthi anginalutho ngimdala manje lo ngihlele ukuthi uma ngithi ngiyikhehla ngilo ngihlele ungeni la ekhaya nginomndeni wami uma ngine-stress ukuthi I can't provide my children I don't have nothing kodwa uma ngase ngithole something ngaconcentrate ngenzela kube khona lo muntu ozongimonitor ukuthi ubonakala umsebenzi wami ukuthi ngiyawenza yini lento engiyenzayo engilandele and ngiyimisele ukuthi ngikwazi ukuthi ngivele ngisuke ngiyotshala nami ngibe khona ngitshale noma uma bekhona ngitshale ukwazi ukuthi sisebenze ngithole leyo masentana lawo ukuthi nami ngijabule nami ngijabule uma esekhona ngoba ubaba kasekho baba usashona manje uma ngalo mali empesheni nje uma yahola nje thenga impesheni iphele fast fast yo 2019 bona uthi ma yabo bonke umuntu laba wonke umuntu wayebhekela into zabo uma uthenga ukudla salwazi imali engabe uyigada ngayo ukuthi uma igula ukwazi kudokotela so lo provide again ekhaya ngisafisa ukuthi ngiprovide njenga before manje ngikwazi ukuphuma kulento lena nje ukwazi ukungisiza ukuthi ngikwazi ukuthi ngithole lento engingayenza ukuze ngikwazi ukuthi ngoba ngiyithanda angithanda ukuhlala lento ngoba ungena kwami nje ngangena nje automatically nje ngane futhi manje ngaye ngoba ngizobe ngenzela ukuthi sesekusikhathi sihlukene nomama lo ngizobe ngenzeli yena sengizobe ngenzela izingane zami nami izingane zami ukuthi kwazi ukuthi ngibone ukuthi ubaba ngempela ubaba kade uyenza kahle ziyazi izingane zami ikhulile ntombazane la eUnice yenze second year basho nje abantu second year
sizoqeda umfana wami lona waqeda ke usedegree yasebenza ngogarden court ngaze ngimhluphe kulo ngihluba ngifuna nokuvela kuyiphoxa nakubangani bakhe ngiqhamuka ngicela ukuthi u5 hayi babe ngiphoxa ingane yami ihle kabili lapha nje siyabonana ekhaya kodwa yafika ekhaya ngoba iyazi ekhaya kodwa lokho angijabuli mangakwazi ukukhipha something enganeni yami noma ukuncane ingane yajabula nje yabo kodwa nje ngiyababiza ngibize senze inyama ngisihlala sixoxe jathi ukubanika umphako wempilo ukuthi impilo kanje impilo kanjeni kodwa nje okay lokho okay akwanele kumina yabo akwanele ngokuthi ngokukhuluma nje yabo ngizona sezi-right eyikhulile kodwa nje akwanele ngoba ngiyakhuluma nje okay ubaba iphara yini iphara baba iphara bonke obaba bahle yimina ngedwa nje kakakashizi bonke banemali ba-right yabo mina from kulela stress yami sengahlale edrugsini ngathi i-drugs ngazalwa ngani i-drugs into efika manje usunesikhathi kangakanani useyidakamizwa ngizothi 15 years hawu 15 years ngoba ngimake ingane yami ithi ingane yami ifundisela 6 le yokugcina waphiwe lena 15 years ngithi yabo so ngaqala lapho ngiyakhumbula ngathi ngiyakhumbula into yabo so from there ngithi yabo kodwa awuthi ngigxile khona ukugxila ukuthi bheme ngathi yabo uyashona manje ngosuku ngibheme kathathu kabili ngithi yabo yabo into ungaqosha usuthini esizweni ngeyidakamizwa yabo nje forex ngathi nje ngiqanga nje ngibekele angifiseli ukuthi ingane yami le ngisho le ekhalathi ukuthi nje ibe nje ijike ingene ibheme ugwayi ngoba iqale ukufa ama-cells ngikathi ubheme ugwayi kube khona inkani ngithi amsukufa ama-cells akufuneke nje ukuthi uqale ubheme lapha egwayini ugwayi ushintsha ama-cells ube nenkani akufuneke nje uqale lapha egwayini ugwayi nkathi qosha iy'nqamu la qosha iy'nqamu kuyonakala ngoba khona okufayo emngqondweni khona into ey'fayo awukwazi ukuthi umuntu mekuthuma ugijime lokho uqala ugoloze yini sekusho ama-cells egazini makwaqala lapha kulula ukuthi ungene lapha ngoba lapha uqala lapha uthesta nalapha ngithi uyathesta bayakufakela abangani bakho la sebengenile uze kumnani nakusasa ufuna ukuphinda uzongabi nayo imali mase uyantshontsha ekhaya yini abasekho abangani bakho bokufakela lento iyabiza ngithi yabo so nje akufuneki nokuthi uqale ukuze ukhiphe umzimba wakho uhealthy ukwazi ukuthi uwenze noma yini othanda ukuyenza ngomzimba wakho ujabula like udlala ibhola into e-right leyo hayi lokho okuzokukhathaza ufune ukukhuthazwa ikhuthaza awuphasi indawo noma kuthiwa uthola umsebenzi noma uthola mhlambe uyagijima udlala i-sports ikhuthaza ayisebenzi indawo lento ibulala i-future yakho ikusasa lakho so nje akufuneki nokuthi uqale nje at all ngoba kunzima ukuphuma thatha isikhathi nabantu ukuthi bekukholwe noma usuphumile kunzima the more ke beqala bekudoubt futhi gcina ukuthi hayi futhi ngivele ngithi ngoba bangikholwa kanti ngikasumile ngithi so manje akufuneki nokuthi uqale ngoba kunzima ukuphuma mawuthole leyo ndlela yokuphuma wazi ukuthi uwenzelani ucabangele impilo yakho nekusasa nezingane zakho nomndeni wakho ngoba masulimela sufile ufena umndeni wakho ufena izingane zakho cabanga uyeke indaba ukuthi obani bathini ngoba manje uzothunela umuntu wena uthi hayi kufanele nawusebenzi no second chance ukuthi uhambe noma spare wheel uhambe script yakho yothenga impilo mawuthola i-chance noma ngithi mase ngithole leyo mpilo noma ngisawazi ngoba ngiyaphila ngikhubazekile kuningi engisangakwenza mase ngikwazi ukuthi kebhele ithuba leli ngithula ngijabule kabi ukuthola ubhudo ukuthi ngikwazi ukuthi ngithole ithuba leli ngisebenzise ngikwazi ukuthi ngitshale ngoba ngigule ekhanda kodwa manje seem like ngiyagula mina angibelieve mina ukuthi mina noma umuntu bengibona ukuthi mina ngiyemgqomeni ndoda indaba leli drugs ngiye ngifuna ukudla emgqomeni umuntu mangigoka ukuthi usicelo lo lento ayikho mnandi kumina is feel pain how much more komunye umuntu ongibukayo yabo kodwa lokho ngiyafisa manje ngoba I can believe that I can change and abantu baningi ababhevela kumina athi bebhevela kumina I can change lokho ngakuyeka kodwa nje uma ngithola ukuthi ngikwazi ukuthi ngoba noma nginayo pride ngoba yabona ukuthi anginamathelanga umfowethu unemali uphumele imali yakhe eningi yakulimala yabo ayimnandi noma umuntu ulimele kodwa ngiyafuna ukwenza okwami ngikhiphe busy
mhlawumbe ukhona umunye ekhaya nengane yami umsebenzi injoyine senza lo farming leyo ngoba lokho kuyibhizinisi lenkulu kabi leyo mase unomqondo usmart ukwenza i-farming. So ngimdala mase ngithi ngikwazi ukukhiphela imarket ngenze ekhaya kuyadliwa into efresh, umzimba uzoba njani, uzoba strong ngidle into efresh engitshalile. So ngiyafisa nje ngingajabula futhi wonke umuntu engacabangi ukuya e-drugs ngoba isizwe sifa nje sifa yi-drugs. I-drugs ngene ubanga i-stress wamcela ukudla i-drugs sisibulala isizwe akusekho ndoda akusekho umuntu abantu abadala abathembele kubona bovusa umuzi. Ithina mina yonke ubamba kasekho i-chance lokuthi ngikwazi nami ukuthi ngipile ngitshele ingane yami ngenhlanhla nginengane yofana. Manje uma ngihle e-drugs nengane ikhona into ezikholwa ngimina eshowe mina ayikho into ezikho kodwa uma ngishintsha ngikwazi ukukhuluma lento engikhuluma ngayo ikwazi ukuyibona ukuthi baba uyayenza ngeke ilahle ithawula izobona ukuthi baba unomqondo. So ukuthi ube naloyo nje lo pressure leyo wangakwazi ukuboniseka wathatha on decision engekho right. So ngoba umuntu wayenza iphutha leko ngibe sephutheni umuntu ufunde emaphutheni kodwa ngilenzile iphutha kodwa ngingajabula mangase ngikwazi ukuthi ngisizakale lapha ngikwazi ukuthi ngikhiphe busy. I-drugs nali ikusasa akho kusasa e-drugsini ayikho into eyitholayo ukuthi ngigreba for i-drugs ngihappy nge-drugs. Usuku nosuku ungena moya emgodini ngena moya akekho umuntu okusizayo kubaleka abangani yabo ufuneka ukusebenze kanzima wonke omncane lokho ngoba into ibiza kanje nje wena i-drugs iyabiza lilodwa. That's why sendapha singadli sincipha nokusebenzela i-drugs. Senzela i-drugs yini manje awusakwazi afford ukuthenga ukudla iplate ka-20 rand cabanga i-drugs. I-drugs zethu nje hayi ukuthi into engathi ngiyayithanda angiyithandi at all. Ngocabanga idakamizwa zingaqedwa kanjani lapha eSouth Africa? Into engasiza mina ngokwami ukuthi ekuyiyona ngqo ngoba ukuze kudlule lapha kunamaphoyisa ezinja lapha ukuze kudlule lapha yonke into inkinga yakho kuyakhokhwa ngithi kuyakhokhwa lezi zinja lezi zinuka into elapha ukuthi lapha khona ukuthi esikhwameni yabo ayikwazi ungezwe leli drugs leni nje i-cocaine lena lekuthiwa iyaxetshulwa lena exetshulwa khona kuthiwa yindongo uma kusho abaziyo abangakhona ko-Tanzania anganomuTanzania kodwa nje amaphoyisa ayidedela yona lento lapha ingene ekhokhelwe ngeke idlule lapha amaphoyisa izinja lezi ezifundisiwe kuyakhokhwa. So uma sekudlule lapha ke kufike nala khona futhi corruption futhi ke uhulumeni wethu ngithi yabo uhulumeni wethu kuphela engasamthanda ukuthi manje une corruption eningi ngoba manje yabo ukuthi manje amaphoyisa adedela nala futhi sifikile ke la iphinde futhi bayarenta abarentela khona ukudayisa bayazi ukuthi bayadayisa ngithi yabo. So which means lento ingaphela nge-second ngeke ungitshela ukuthi ungahlula ukuvala imaskani yini maskani ngoba uhulumeni engabokha ama-cottages izindlu mesiyabiyela uzobathola la like ipark nje le uzobiya ipark ubeka amagate ubeka i-security lapha ziningi ndawo uhulumeni ehleli la ubeka ama-security ebeka izindlu lezi ezakhiwe nama-toilet awu-4 laba bantu besuke lapha kube clean lapha kungenzi ukuthi ubugebengu nobugebengu obulapha bebe la amaphoyisa azokwazi ukusesha lana njengasejele ejele ngidabo ababoshiwe kodwa indawo ngidabo uyakwazi ukusesha ngoba ile ndawo kuphela isuke point izila la idayiswe la izidleke sepoint ngidabo. So manje yabo ukuthi yonke into isemaphoyiseni amaphoyisa amanye ayabhema no rock yayibona lento ukuthi manje kunzima ukuthi nawo azophelela emgaqweni yabo and bayaziwa nabo negebengu bayazazi ukuthi nekhishwe lephoyisa kukhishwe ngangithi mina amaphoyisa ashintshwe aseThekwini sinamiphi la engakhuluma amaphoyisa ngiyabona ase Natal eseGauteng ezila akho umuntu nomngane ngoba lana kunabafana abaningi esifunde nabo bamaphoyisa ngafuna bala ngithethe ngabatho lo muntu ngumuphi second lobhani into engekho ngiyabo ngeke sebenze ngendlela angisho ukuthi ubona corruption iningi nje sekukhokha bayakhokhelwa nje emahulumeni amaphoyisa bayateleka abanonesi bayakhokhelwa why bededela abantu umuntu ekuthiphe manje thiphe lo 2000 enza ubugebengu uzobulala ingane yakho uzonika ingane yakho le idakamizwa le ingane yakho ngeke kusaba ubaba ngeke kusavuthela umuzi
wena uvumelene ukuthi engene le dakamizwa ngithi yabo. So manje mangase nje amaphoyisa ekwazi ukuqinisa umthetho kushintshwe amaphoyisa, iphoyisa lingasebenzi amaphoyisa nje abamaze ngakithi mina nqwaba abantu abangakithi basenzothongathi la ngoba senzela lana abantu nafundwe nabo ufunde nabo yini ubona umngane lapho ukhuluma usuwenza lento mfethu ukuthi ungayenzi lento ngiyabo na 200 ngiyabo hayi yabo kulela ngisaphinda mfethu yabo iyamasha njalo. So manje abantu abashintshe bengazani iphoyisa likhuluma likhuluma lithathe instruction from lapha ku command whoever is thatha instruction le instruction hayi uzofika lapha libe nomngane ukume nentombi into yabona hayi ngisethuni ayikho lento lena amaphoyisa asintshwe ehambise indawo spreaded ukuze kubali cocaine le i-drugs ibulala vele izwe liyabulala total yabo. Ayikho ngiyakubona utshwala ebudala insangeni ikhona indala kodwa lokhu kulula amaphoyisa izinto yabona izinto kulula abavalele emuva okay ke izolunga leyo mizi leyo abantu abazoba committed njengamuntu ngicommitted lokhu angifuni ukwenza mase ngenze ngibe busy ngikwazi ukukhululeka empilweni ngoba ngine-stress ukuthi nakho ngihlupheka ngixake kabo ngingafanele ngoba ngithe cha mina bonke aba-right bonke ngithi yabo nokukhuluma ngoba ngithi ngine-pride ngithi yabo i-pride engekho manje sengumntwana manje ngithi yabo uma ungenalo vele umntwana udodile ngoba usungunento kuthiwa ibadoda ubani wenze kahle manje ngithi yabo manje ngibe ngizehlise yaphaphatha ngizesihle ngeke umfowethu awuzampi noma i-license yabo ngikhukazi kube khona sikwenza ibhizinisi esiyenzayo sitshale lana nami ngizobe ngikhona ngizehlisa umfowethu lona othola emasentshana ngizehlise kukuyena-ke la from there ukuthi uyocabanga kanjani ngoba i-drugs akalifuni ngiyime edrugsini njengoba ngithi ngisiprofesa ngicela ungisize ngiyime edrugsini akuyona inkinga ukuma edrugsini ngaleyo ndlela uma ngizokwazi ukuthola iwe indlela ngithi yabona manje ngidukile khona ngendaba yani loya muntu vele okay ngithi ngikhohlwe uyena uphila impilo yakhe u-right yena uyacobezela ngithi nami-ka please awungenze nami ngikwazi ukuthi ngiphethu yabo. Shouthi uthando luningi indlela olubulala ngayo iy'mpilo zabantu ngoba omunye wayengathatha isibhamu ambulale futhi naye uyejele phansi wena wathatha idakamizwa umbulalanga but uphansi emgodini. Manje mina-ke manje ngena nje le dakamizwa-ke manje ungathini umuntu ozothola ukuthi umuntu athandana nawe uyajwala sengaba umuntu wesifazane noma wesilisa iyiphi advice ongamnika yona iziphi inqumo ongamela ayithathe futhi mawukuthi manje nje ngibamba ukuthi nangu umuntu engihlala naye nengithembele nengibheka ikusasa kuye uyaganga njengoba kwathola wena abo nje ngendlela ngalokhu ngabona ngathi nje umuntu uma unentombi uzokwazi ukuthi intombi yakho iqomele kanje kade yenzela kanjeni izinto ngoba lento yenzeka yabo yenzeka impela endaweni nendawo ukuthi umuntu umsize umuntu umphakamise umese lokhu ecekela phansi akufuneke nje kodwa uzibulale ngoba wawuvela unamandla akho lo muntu awuzalwanga naye wawuvela unamandla akho still khona osengakwenza lokho ungawenzanga ngomlingo phela ukwehlisa nje ukuthoba inhliziyo ukuthi akwenzeke njengoba simase ukufa sekushoniwe sekwenzeke so mase umuntu enza into enjalo mdedele myeke ngoba kushuthi uNkulunkulu uyamsusa kuwena empilweni yakho ukuthi ukwazi ukuthi uphumelele ngoba uNkulunkulu uyabasusa abantu uma usuzophumelela ngoba once wana engana naye walwa naye uzomdubula uyejele esayide yamdubula noma ubulala ingane yakho ubulana lento oyinjani wrong myeke umuntu uyayibona yena eyisolena myeke impilo yakho nawe uphila impilo yakho kuningi osengakwenza ungakashoni uma usaphila nje emhlabeni kuningi osengakwenza ngithi uma uNkulunkulu esakunika ichance ukuthi ukhulume ukwazi ukukhuluma manje ngikhuluma kuningi esengakwenza akangibekele khona kunabantu asebashona abaningi kabi kabuhlungu kodwa manje mina ngisaphila lokho kunginika mina enye credit ukuthi mina kuningi ngisafanele ngikwenze uNkulunkulu ungibekele ireason ingakho ngithi yakwengibheke lapha ngikwazi ukuprovide ngibuyele ekhaya yabo ngingabheki lo ngisenzela abelungu wena ngosenza lapha ekhaya ngikwazi ukuthi ngikhiphe something ngoba inhlawa lapha ekhaya ubusika nehlobo kuphela khona umuntu okhuthele osebenzayo yabo isemission imnyama inhlabathi ifuna inokudla ifuna ukuphela umsebenzi kuphela so mase ngisebenze mina ngoba imarket ifuna lokho vele umuntu uzama clean keep it busy ngiyaclean ngiyalungisa ngiyakhipha iproduct le iyangena yabo so
keep moving in my life, and then umndeni wami uza uqala ube happy, ngikwazi ekhaya ukuprovide, ngikwazi ukukhipha, ngikwazi ukuhleka sikhululeke nabafowethu ngoba angisakwazi ukuhlala mina ngine-stress, ngikwazi ukuhlala ekhaya. Semine ngisuke ngiphume, lo ngiphuma, ngathi ngiphuma ngihlalela ihunga-ke manje, ihunga ngisaphi, ngingisa phansi, kodwa ngiyazitha umqondo nginawo. Yabo manje ngisafisa ukuthi ngikhombise noma ngingathi okay angenzela ibona impilo yami kodwa nje just to surprise, just ukuthi ngibakhombise ukuthi khona lokho engingakwenza. Yabo khona engingakwenza naye ukuthi nabanye bengashintsha bebone mina, bangibonile mina ngithi bangibone mina la eThekwini yonke indawo lendawo evela kobani ko TV ama bridge bangibona bangazi, kodwa umalume ngishintshe bengibona ngihamba ngeveni la ngize emarket ngideliver. Now bebona ukuthi they can do it. Hayi ukuthi sekuphelile, it's not over until God says it's over. Yabo uma sokwazi ukuphila abantu bahlangiphe kabi, uma ubabheke mawubabethu basimart, uma uthi uyabheka umqondo lo muntu wazi yabo bekwazi ukucreate into esilahliwe benze ibe yinto bona bedayisa. So labantu baningi bafuna vele ukusetshenzwa ubheke like uma usukubheka abadlali bebhola ngoba ngeke siphume kanye ngoba kuma ngisho kunzima uma sungena kakhulu ngithi kuthiwa ipool ihlala 7 days. How many pool ikwaphulayo ahlala egazini. Yabo so lo uklineka lokho lo kuchatha ukuguma into ezwe sikazi kume ukuchatha udla ama iparish into esuke ibalekile le egazini ukuthi ukwazi uklineka kuphume lento into ebahlungu ungakwazi ukwenza lutho. Yabo into ebahlungazo lutho into ngiphukuza phansi. So lo nto ke le efuna ukuthi ikwazi ukuthi iphele indaba ye parish kodwa nje mina process nje angifisi ukuthi ingane yami leya ingene ngestress, ingakho ngithi uNkulunkulu engathi ngiphume ibonde ngoba ingane ibona kuhle into eyenziwa umuntu omdala. Into imonje omdalini ubaba wakho uthi ayikuhle ku right. Yabo ngoba sinde kanti akukho right bo nomuntu unakuyenzeka ebe wrong ngeke ubone ngoyibhema igwama ingane gcina sibonke ayibhemi unga nayo ngoba ngibhema angifisendi noma kodwa nezabanye kodwa nje sengiyabuka ngoba lengane ngabe sekumoshakala umndeni wami wonke uma ngase ibhemele ihunga ngoba ihunga sengiyibonile ukuthi yenza kanjani abantu. Yabo abantu bonke bayaphasha bengagezi kuhlala ungagezi yabo umzimba uxakeke ngeke ungithi ungavusa umuzi kanjalo kugulika labo bantu labo be drugs kini kuyalandwa wena usikhotheni kini awuthandwa umuntu. So nje angifiseli ingane yami ukuthi ngingene lapha edrugsini angifiseli. Uthi wawuhlala nentombi yakho usuwazi ukuthi ifebile. Ngempela kungenzeka yini kulomhlaba umuntu wesilisa akwazi ukuxolela umuntu wesifazane ofebile? Akulula. Umcabango emva kokuba usukubambile lokho kwakunjani endlini? Futhi ngabona ukuthi ngathi okay ngoba ngangincenga noma ethi ngilokhuthi kwakushubile ngoba ngangifisa nokuyibulala. Angifisa nokuyibulala uma owangawengitshela ukuthi ngoba ngikhuluma amandla wakho sicelo awenzanga muntu ngoba dula. Yabo ngoba ngithi angenzanga muntu yabo anginelo umqondo uma uthi hayibo cela ufenzanga muntu ngula vele bu right lengane kubone vele right ubona so you still you can do it. Kusho uma ukuthi lo man okay noma ethi uyazama ngiyabona okay uma uhlala ehlani ngane yakhe uyethi uyazama yabo khona umuntu uyazama ngithi yabo uyabona ngene edrugsini yena phela manje umeleni ukuthenga ukudla ngithi yabo akwazi uku-afforda mina ngithi yabo lona hayi ukuthi ngithengele i-drugs kodwa nje ngendlela bese ngimdala mina ngisebenzile imali ngiyayazi ngithi manje imali mawuyazi imali kade uyihola kunzima ukuhlala nje ungenamali isikhathi eside kuphela inyanga wena unamali nje kade uyazi imali uhola iphela inyanga imali ayikho. Ngesikhathi usuhleli nayo usukutholile ukuthi ugangile isimo sasenjani endlini? Mawumbona nje sukume phela ephakela ehlenyuka yabona lapho embhedeni nihleli isimo sasitense ngoba sasingakhulumisani isikhathi ngivele ngiyabona ukuthi ngikhuluma ukuthi ngikhuluma ngedwa ngeke ngiphume ngiyetezi lapha ngophuza ubhiya ngiyabona ukuthi masweni ngicabene endlini ngivoliphuma ngeke ngiphume ngophuza ubhiya lapha ngiphuza ubhiya beyitezi mase ngiyabuya mase ngibuya lapho sesiyaxabana ke futhi ngimanje sokwazi ukukhuluma naye manje nami uyabona ngidakiwe
bese xabana ke manje sixabana khona lento indaba ukuthi uqomile ethi ufuna ukuhamba ukuthi uyahamba ke indaba sefuna uyabo sefuna ukuhamba manje ukumuva phela ngoba uyabona ukuthi asahleli kahle mina sengimbambile ukuthi uqomile ngoba ngangele ifoni indoda yakhuluma ifoni indoda ngakhona ukuthi ngayibona indoda yonke into ngabona ukuthi phela nje akufuneke ngibulale umuntu la funeke ngithi let it go yabo ngizwe umind let it go nabo nosisibamvuma kona inkinga manje babonke okay senibadala abantu abashadile bayahlukana kusho osisi bashade abantu wena ngisuka ukuthi okay ukwenza cabanga imali zami cabanga yabo ukhipha nenkomo yabo umuntu yabona ukuthi ngikhokha cabanga konke lona ngicabanga ukuthi ukuyibulala indoda mase yabona kodwa kufanele ngikhulume lokho ngithi yabo kufanele ngikhulume yabona ngasuka ngehla ngadlulotho ngathi kade alo sixabana ngoba ngisho ngisuka ngetezi ngiphuza ubhiya ngithi yabo lo sixabana efuna ungimuva yena yabo ehambe kodwa ngimqondile ngikhokhobe mina ngimlandele ngithi yabo manje kayi khona indodeni ngithi yabo uthi ekhaya indodeni yakhe ngikhuluma noma wakhe ke hayi ngibona ukuthi ngihamba ngithi yabo ngothi ngipetrol ngidestroy zonke osofa bami abalama ngidestroy ngithi finish yami intelane yonke amagesi ami la fridge whatever ngokuthi manje noma ekhaya ngingakwenzile konke kade ngile ekhaya nalapha ekhweni ngimgodo kuthiwa umkhwenyana isikole sokuqhuzunga enjalo ngeke udle kunuka intuthu ukwazi ukuthenga igesi uyindoda ngithabo lona ngikwazi ukuthenga lapho ngabonga ngeke ngisale egcikini uma ngifike ngisele ngumkhwenyana ngeke ngikwazi ukuthenga amasekeni lapha ngithabo efinikisi omama wakhinta endlini sithenga amasekeni sihlanganise sithenga osofa sithenga abo ukuthi kube right so ngangifuna ukubhombisa yonke le nto ngiyibhombe ngivale ngithabona yabo into eyenzeka yazi kwenzekalani kwakuyihlobo ngavele ngalala esikhotheni la esangweni kona ngalala kwasa ekuseni ngavusa umkhwekazi kanje tha mkhwenyana olala kanjeni ngangizobhomba yabo ngabe lazi ngathi hayi lento lena ifanele ngenze lengane mawuthi idlozi la noma idlozi lami ukuthi ngingaboshwa ngashona phansi noma idlozi laba strong yabo andize ngamthe mkhwekazi hayi bengithi ngiyekhaya manje ngithi yabo ekhaya uyazi khona injini khona imoto yabo amsipetrol ngithi yabo ngoba wathi petrol lona ngithi yabo ngathi mkhwekazi wami kuma ngathi ngabuya khumbula ngapha mkhwekazi lo petrol ngathi hayi emoya emoto ngangiyobhomba hlizi ithenge ngizobhomba kwani ngithi nje start from scratch ngithi yabona yabo engaqhubeka emandleni akho still uyoqhubeka lo muntu ngoba manje mina ngeke ngibale umuntu mina kodwa manje ngithi yabo lokho ukuhlanya lokho ngabe ngala ngathi hayi kulungile ngathi ngeke ngisakwenza ngoba ngaxoxa futhi lokho ngabo ngirealize and ibe wrong wathi ngapha ngenza yabo ngoba uyenzeka nje ulalile nje ngeke ngilala into ngiplanile ngiphethe kanje hayi uthi ngiphuze ngidakiwe ngithi yabona ngabe ngalala ubuthongo lala ubuthongo okay ngesikhathi usubhekene naleyo nkinga uxabene nowayeyingoduso yakho umuntu owakwazi ukuthi akunika amandla akuqaqa umqondo kwaba uma wakho okay khona lapha ngifuna ukuya khona kunensizwa lapha esiphikisane nayo kwaShunquthuli ibani okumele umbeke phambili empilweni yakho umama nonkosikazi yabona ke lapho ngizokhuluma nje iqiniso umama wakho she never put you emgodini lo muntu wesifazane ngeke bethu unakwazi lokho umuntu wesifazane sonke isikhathi uhlale ezamela ekubo uthi kethe zamela ekumisa nawe kuvusa kodwa yonke into uthethe uyibhala ngakubo uyibhala ngapho ngizela ukuthi mase kuthiwa mhlawumbe ngisaqamatha kuqala ngithi yabo lonto yonke into ibeleke yena nangapha ngakubo uma evusa nje noma kuthiwa khona into right ayitholayo uthathe ise ekubo ngithi yabo umuntu wesifazane so nje umuntu ubest uma kwethu ngiyaxolisa ukuthi ngisho nje ngisho uma ngibeka uma phambili uma she never tell me wrong njengoba njengendodana yami ingane yami ngathi mina ngifike kanti angize nginendlini yami ngithi ngeke mina uthi anginalo ukuthi umntanami ngithi yabo abafuni babathi hayi baba khona mhlawumbe uyunga wathe kodwa yabona into etshela mina ngoba wena uyimina yabo uma ngitshela mina ukuthi ubheke ukuthi wenze kanjeni ungakhohlwa ukuthi okay ba provide yabo uma kwenza angisho ukuthi ngiyashwa angishoni kodwa nje ngeke mina ngumzali wakho ngitshela into wrong so ingakho ngibeka uma phambili ngithi uma she never put you in a shit place so you want to make sure ukuthi wena you right like higher your performer uba right
ngiyayibona into ngisho ngoba umzali uyakutshela ukuthi leyangane aba umama sekutshela wayesese kuba ngathi angazi isangoma ngakutshela ngene yangane ngithi yabo esekhuluma indaba yengane engangikhokhela ngithi uyifana inkinga lokho kwelina yabo idlile imali yakho wangitshela uma ngahluleka ukumlalela yize lonto ngeke ulalela umuntu ngeke lokho ngajela lokho enhle ngathi ngeke ulalela umuntu othandweni nabona umantana uma uthandana noinsizwa nentombi so ngikhalela umuntu uthi yabona uthi mekutshele nginama advice uthi yabo uma umuntu manje umuntu uma ngithi yabo nayo khona into ezithiza ezizwile ebona etshela abangani bakhe ngalengane ngithi yabo ezwele ingane yakhe ukuthi ashilo ukuthula ngithi yabo kodwa nje uma mhlawumbe ubuka iTV noma nje einkundleni zokuxhumana ubona kunodaba olukhulunywayo kuthiwa kubule umuntu wesifazane yini efika kuqala ekhanda lakho ama kuthiwa kubule umuntu wesifazane nansi insizwa iboshiwe noma idubula umuntu wesifazane idubula nawe yadubula nezingane yini ayifika ekhanda lakho mawuzwa igemegeme njengalezo ngoba ziwuchithisa kulesikhathi esiphila kuso into efika nje kumina ebashungu nje kuphela ukuthi abantu besifazane kodwa badlala ngathi oqala lokho abantu besifazane badlala ngathi ubona amadoda nje angisho ngeke mina yabona indoda isikudubula nje idubula icasuke lezi imali engake sispendi kodwa nawe nakho nje unezingane zo5 kubantu abahlukene futhi nawe uyadlala ngamantombazane yabo ngifika khona ukudlala umuntu uyamthanda umbona yabo usungawathatha abafazi ababili njengoba singabazulu kodwa manje lokho yabo manje ukuthi akukho right abafazi ababili umuntu umfazi oyedwa ngithi yabo akukho right kodwa nje angeke ngidla intombi ibona intombi ingakho bethatha abafazi abathathu ngithi yabo ebo intombi kodwa ekhokhe yabo manje thina inkinga asinayo amandla hayi ngoba lokho ukudlala ngezingane zabantu ngingakhiphi esihlokweni bengisafuna ukuzwa ukuthi yini efika kuwena kuqala ekhanda lakho mase nangobule umuntu wesifazane kufikani kuwena kuqala hayi kusho ukuthi enzothi nje ngabona nje mothiwa kubule umuntu wesifazane phela ukuthi umuntu wesifazane osuke eyikhozi kahle kahle umuntu wesifazane osuke eyikhozi ukuthi ebulawa khona akuyona into enhle njengoba ngitho nje ukuthi mina into ngayibalekele ngithi ngayibalekele ngiyibona ukuthi ngingangcono ngivele ngibaleke ukuze ngikwazi ngiqhubha impilo yami ngoba kuningi engizangakwenza yabo ilento abafuthi afuna bengcingele yona ngoba imali uyayisebenza imali uyayidla uyidle uphinde usebenze enye imali so umuntu wesifazane usungazele umuntu wesifazane nje nengula umyeke yabo umyeke kunzima khona kodwa ngoba usangasebenza uyaphila unezitifiketi zakho kuningi osangakwenza so nje mina ngathi nje khona ngiyabona ukuthi lento kuyinto eqhubekayo ngendaba zokuthi amadoda akhokha aqhuma imali kodwa nje akufuneki ukuthi ebule umuntu wesifazane funeka ukuthi umyeke uphile impilo yakho uyimyeke umuntu ngoba wena uqhuma ngithi unabakini abadala ngoba enza kanje nje wena uzoba right wena awukho okubo okwenza kuyena ngithi wena ufwebile ontepeta myeke wena uzoba right amandla akho asekuwena yabo asekuwena mawuzothi uzonaka yena uzobukhatha impilo yakho yayiqeda ngoba uzoyapi ewezivili emgodini ku live okwakubani kuya ku live yabo wena ke into efuna kuyenza nje akufuneke umbulala umuntu wesifazane ngoba uzoya ku live emgodini impilo yakho isikhatha ofila usakwazi ukwenza lutho yabo mhlamba akho umuntu okuvakashelako khona lapha emgodini awubona ukubonwa so nje akufanele ukuthi wena ubulale umuntu wesifazane lonto into wrong ngiyeke ephila impilo yakhe kodwa ngaphandle ukuthi uyamshwabulela usuke ngeke ephumelele vele umuntu osuke edlale ngomunye umuntu uma ukuthi ngirong mina umuntu wesilisa ke uma ngizehlisa ngivuma kusuke ngirema ngiphuma uma ngezi ngoba nami impilo yami ngaqhubeka na kodwa nje uma ungekho uzehlisa ubona lona umuntu ozaniwenza nje uyamthandela umuntu myeke abathandana nawe uzomtholo wakho uNkulunkulu akunika yena ngoba we need ukuthi sibelieve sikholwe lokho ukuthi uNkulunkulu uyosiza kunokuthi sibulale ngoba mase sibulana uye emgodini ukukhatha off impilo yakho lekho impilo yakho awusakwazi ukuqhubeka nempilo uma usuboshiwe lapha usunikeza ukudla ngathi uyinja so awusakwazi ukuthi ujabule so uma umyeka lo muntu kuningi osangakwenza emhlabeni yabo usenama chances ukwenza ukulungisa kodwa uma udina lo muntu wesifazane umbulala
uzoyibangela ukuthi ushone emgodini ungenzi lutho uhlukumezeke mina ngihlukumezekile mina ngangena edrugsini uthi angangiyanga edrugsini mina ngabe ngiphofemeka kakhulu kahle kahle ngoba umqondo nginawo kuningi yabo ngabe ngikwenzile kodwa manje ngavela ngahlala edrugsini mangibheka imali engiyenzayo ngosuku ngiphanda manje uthola idrugs alikho kuningi ngabe ngiyakwenza yabo ngoba ngicabanga lokho ngoba ngizama ukuthi ngibe clean ngikwazi mhlawumbe ngidayise manje ngiyabuka mangidayise lo ngihlala estradini la ekhaya kuningi ekhaya khona uma usalukwazi umama ebuka heart attack ngoba kuntshontsho kanje nenkomo ngegebenge ngena ntshontsho imbuzo wathi uma ebuka heart attack mina ngikho mina ngihlala estradini la ngenzi lutho ngidayela ihungu ngithabo kanti uma ngishilo umqondo ngisizayo noma ngilima ngibe sekhaya uma ebeseduze ngikwazi ukubona salukwazi sami ngingathwiswa kwazi sapha ngeke umuntu ozosiza ngoba mina ngikhona nje mina ukuthi ngikwazi ukumsiza angihlala estradini kanje uma ngilima ngisekhaya uma usanyakazi ngiyambona uma ngithola amanzi yabo uma ukhona ngiyambona ngoba ngithi yabona izakwazi manje hlala zodwa kulula kushona kalula umuntu akade ngeke eshona ngithi yabo kodwa uma uthi mangihlala estradini mina ngingafanele osisi bayasebenza banake imizi yabo banengane zabo mina kufanele ngabe mina ngisekhaya ngomfana isakwazi kufanele ngabe ngisinakile yabo ukuhlala kanje ungweni lokho akuna answer lokho akekho umuntu ongangisiza so ngiyabonga walinyazwa yini la11 ngingalimala engozini yemoto umcimbi ememulweni imoto yasikhipha ngithi boyivile manje sevenini yasikhipha ngaphandle mkwembe futhi ingozi yemoto ikhona ke ngoba uthi nomfowenu waba sengozini yemoto angathi abasengozini yemoto bangana abasebebe baba nengozi khake nakho mhlawumbe umuntu kudalwa ekwashona ngenxa yengozi bakhona bayafaka insimbi bakhona into engenzekanga ayivalwanga ukuthi ayivalwanga nje ngathi ukuthi ayivalwanga ngoba into enjengengozi iyavalwa ukuthi lento ayinakwanga nje lonto kanti yabo lento inkinga ngoba iqhubeka iba ngoba umfowethu ade ngenacala uyangilama ade ngenacala ukuthi ingane lento yantshontsha enjani hayi uyo kwakhubazeka umuntu esethu uyajabula kumsebenzi kaShef okukhubazeka kwaphinde yaphansi okulo umntwana manje ngithi yabo kubuhlungu pretty sad ngoba mina manje ngabe ngiyamsiza ngabe ngilapha eduze ngithi yabo akekho umuntu yabo manje ayibuka lonto asixabene ayikho into wrong engangayenza kuyena ngithi yabo umfowethu yabo kade ngimsiza nami ngisebenze egqoka into zami ebe right yabo ebukeke ebe right umfowethu igazi lami ngamshela ibele kufanele ngabe ngilapha mina kufanele ngabe ngisestradini yabo beside umfowethu uhamba ngomthe yabona yini ngamele enziwa abazali ukuvikela izingane zabo ezidakamezweni abazali nje into efuneka bayenze ukuthi ingane akufuneka ukuthi ingane uyifihlele ukuthi ukuyitshela iqiniso abazali akufuneke bebhema ugwayi eduze kwezingane zabo ngoba iphunga leli liyahogela ingane iya kumaseli ngaphakathi emzimbeni so umzali mebhema ugwayi umzali kufuneka acashe it's either we-toilet ngaphandle noma ngaphandle komuzi yabona umuntu like ebhemile igwayi wabo strong phuma ngaphandle komuzi ubhemile kokubhema kwakho uqede akufuneka umzali into eyenzele phambi kwengane ngoba ingane if you notice ingane iyashesha ukubamba iyashesha ukubamba ingane whatever wena umuntu omdala oyenzayo uma uyitshela iyashesha ibamba so nekubheka into uma uyenza phakathi phambi kwengane ukuthi izoba umphumela onjani uma umdala bhemele ucashe ungaba yishow ukubhema kuba ngathi into emnandi uzibamba ugwaye ngathi uyapensa ngithi yabo ingane ibuke ngathi hayi lento into enhle kanti which is wrong totally wrong yabo so ukubhemele phambi kwengane ungafuna leyo nto ukubhemele phambi kwengane into ufuna ukucasha ingakho uthola into zokumunca ukuthi inganuki itho ingane yogcina sibuza ingane inenuka ubaba ngithi yabo kanti uma uphethe ihold ayinawo sweet ngithi yabo into yakho nje uma ubaba ukwazi uvikele le ngane le ukuthi inga-affectile ngoba izohogela iphunga liya ngaphakathi mankathi ihogela iphunga liya ngaphakathi liyalimaza emva kwalokho nkathi limaza lo ma-cells asefuna lesitompi lesi iyasicosha isitompi lesi izama usi-enjoya lesitompi sekuyisitompi njalo iyangena alima ama-cells siba nenkani kudlula esitompini
sithola esintombi esigoqiwe seyabox sekade insangu phakathi siyabhema noma i-cocaine whatever uyashaya ize kumnandi yabo lapho kuyakhula njalo ngithi kusuka lapha phansi kusuka esitompini sekula sekuzoya manje ukuthi efuna ukuyithengela entshontsha imali amaseke seqinile senenkani la lenkande ngisho evilanga indaba yakwayo ntshontsha imali lapha 50 rand 30 rand uyothenga siyazenzela lento ukuthile vele ngisebona ku TV siyabhema lento akufuneka ukuthi iziqale ngoba uma wayiqala iyingozi manje yangena emzimbeni uningi okonakala empilweni yakho ukubalekelwa umndeni wakho ubaleka bengancingi ngoba wonke umuntu unani unenkinga zakhe wonke umuntu usuke focus ezinkingeni zakhe so wena uma usuwenza i-cocaine usukhoza enye problem manje la kufamily ukuthi bekubhekwe wena kujame ezabe izinto kanti wonke umuntu empilweni unento akekho umuntu ongathi isigcine nemali eningi whatever kanalo 100 rand una for afford inkinga zakhe manje wena mase ungena drugsini so kufuneka kunakwe wena so manje ke unga ever ukuthi uqale zama ngoba kuthiwa kuyasizwana zanza gezana la ekhaya kuzosizwa 20 rand ukwazi ukuthola lento uwe phambili ukunokuthi ube nokuthi wena uzohlala edrugsini la ucanga khona imlingo ozoyenza ayikho imlingo ozoyenza la uzoshona phansi lana abantu bakini bazokubalekela kanti lo 10 rand uzobunika umuntu wakini khona ongakwenza ngakho kodwa once wakubalekela lo muntu wakini akekho umuntu ozokusiza ngeke kusize umuntu okamdletshe eko wakini akashizi lo akamdletshe ubheke okwakubo yabo so mina yiswa ukuthi nampu nengibheke ekhaya ngikwazi ukusiza ekhaya ngikwazi ukuthi kube shine suke edrugsini ngiyiphuphisa mina angigezi ngihleli ngingagezi khamba isikhathi ingqondo iba stiff more umqondo usabalala ukuthi ucabanga into esile yabo uyalamba ngenkathi ulambile uba neenga yonke lento ingqondo isebenza ugcina ucabanga usuntshontsha suyantshontsha abantu yashaya ngenkathi sengishawa la sengidlobhokile ngifike ekhaya sengidlobhokile ingane zami ngothina ingane zami yabo i-drugs engiphuthwa i-drugs ngiqalekile still anginamandla angikwazi ukubaleka ngoba bebanje beshawa nje umuntu ngazi umbone selimele shaya iwindi emotweni entshontsha i-cellphone ebona i-cellphone laptop emotweni ngiyabo ubenje uroster ubenje umuntu akakwazi ukubaleka bekhakhazela akakwazi ukubaleka shone abantu bafresh abantu ababhema i-drugs labantu bazokubamba manje yabo uma uyafa induku so manje nje don't ever ukuthi uqale i-drugs empilweni ngoba impilo leyishonisa phansi awuphumeleli akekho umuntu ongathi ngiphumelelile nge-drugs akekho ngaphandle kwabalidayisayo yabo ngaphandle kwabalidayisayo ngoba bona bathola ama-1000 impela yabo ubhenga labantu abasebenza bethwala imithwalo usuku nosuku bayayibanga mayothengwa ngingafuna ukuthi kuthengwa ngazi kuthengwani hayi makinata wona oqhwi ngazi hey ngindlela indlela abayithenga ngayo baqoma ukubanga ukufa kubanga ukufa ndoda ikhona indlela wasichazela ngayo mhlawumbe lento yama-cells afayo umuntu uma ebhema mhlawumbe ngokuthi njengo noma ngibeka ngoba lento ngoba ngayafunda esikoleni yabo lento ngayifunda esikoleni kakhulu ngathola ngoba ngifunda no-biology yabo noma ngixilanga u-physics kodwa nje kodwa ngifunda i-biology kahle kakhulu ngasabala kwi-biology into umuntu uma uyithanda so ngafunda lapho thenga ngabona leyo ama-several glands kunento ey'lana ey'thile yabona ey'lana hhayi la ngiyakubona kwenhliziyweni kodwa kunento ey'lana othi uma ubhema ukuthi ihambe ingene ithi yabo salivary glands salivary glands la ngemva kumkanjini so ngenkathi uhogela intuthu lena e-strong poison lo iya lapha leyo nto ayikhuthazi like uma usungafaka amanzi esithombeni ayikhuthazi leyo nto ishonisa phansi iyalimala like ishwabana into abantu uma ishwabana so lapho ayikwazi ukukhululeka ikwazi ukuperforma ngendlela eperforme ngayo ngoba manje lento ayisathola amandla lawa igcazwa yilento lena i-drugs ngayibona ngisho so lento lena ngoba ifike walokhuza lapho iwashwabanisa ngathi ishwabana yaletha ke kuwena inkani manje suloku ugoloza like umuntu uma egoloza egula uma umuntu egoloza benenkani ngathi konke angenza ngeke yenze ugoloza nje ayikho into ilento yenza ugoloza nje la manje uyalimala vele uyalimala ulimaza lento lena yenza ukuthi nayo ne-memory iyayiqeda angazi kanjani
imemory awukwazi ukukhumbula izinto ezenzeka ngiyabo lo nto kusho into ethize ezilimalayo lo nto ilinezwe ilentuthu le futhi yikho umfundi egcine engasenzi kahle esikoleni egcine engasenzi kahle uma esegxile kuyona ethi yazama ukuthi ngobhema ngathi obhema uzoba rizi yabona akenzi kahle yina akekho fresh la yabona nje lokho kusuke kusuka lapha entuthwini yayo lento lena ifike yolimaza lapha ebuchoshini yabo ngathi limaza ebuchoshini awukwazi ukuthi wenze kahle so awukwazi yabo ingakho bethu bazama ukubhuza uma ubhustele isecond le finish ubhuza kodwa no ulimele emqondweni limali lo ma glands lawo nayo imedula iyalimala medula oblongata nayo iyalimala noma ilapho kodwa nje iyalimala ngoba khamba ngale mthambo lesibone ebomvu emncanyana so abona nje akufanele ukuthi siqhaye ngoba yona ibhaliwe ukuthi wa dangerous ngiyabo it dangerous lokho sekumixwa abantu ke manje ku more dangerous ngoba lokho wonke abelokubhalwe lokho kwaye so manje ukuthi abantu baqhubeka kunjalo so nje izingane kufanele zifunde lokho ngoba ziyafunda lento ngoba idanger ngempela ungakholwa ngokuthi uzuyisebenzisa ngoba kwangena unzima ukuthi uphuma kanzima kufanele kukhokhwe kuma rehab ko 21,000 or 10,000 ngalingana kodwa nje kunzi akufanele uqala uma ufuna ukwenza impilo yakho ibe right impilo yakho ube right ube nabantu uphila impilo ube nezingane empilweni uhlonipheke ngoba ayikho into edlule ukuhlonipheka kufanele uhlonipheke ngoba lento uyayiqeda nenhlonipho yabo akekho umuntu ongayithanda dignity yakhe ukuthi uqonde ukuthi zakho ukwazi ube right so uma ufuna ukuthi ube right akufanele ungene lapha ukuze ukwazi ukuhlonipheka abantu bekuhlonipha akube kumnandi ukuhlonishwa akube kumnandi ukuhlonishwa idla amaningi esakene sibongile ukuthi ufike lapha Mfokashezi Sigananda cha sibongile mfowethu ukuthi ufike lapha uzoba ingxenye yokuqwashisa ngezidakamizwa isizwe sibhekene nayo ngicabanga ukuthi umuntu ozobuka la uzothola okuningi kakhulu uzoba nanolwazi oluningi ngokwenzakalayo emgaqweni obemgaqweni konakele ngempela konakele siyabhula nje umlilo abantu abayigada abantu bengawele ezidakamizweni igama lami ngoprofessor Ngwamkhize Ngidabuka phansi le kwanongoma esigodini sabha umthetho uma ngabe uyaqala kuba ingxenye yohlelo lethu siyacela ucindele subscribe button ucindezele nebell okuzokubeka emathubeni amahle ukuthi makukhona isiqephu engisiposayo izokanqeza ocingweni lakho uzothi mawungena ngaphakathi bese usitholela isiqephu sangalolo suku ngakho ke bafowethu siyabonga indlela enisupporta ngayo uhlelo olukhula ngayo nangendlela okwenzeka ngayo kuyabonakalisa ukuthi abantu bayalithanda uhlelo nangendlela esenelikhulise ngayo ngakho ke mina sengincenga